Tizgindegan Şabandoz Maral Quvanish Turg'uzba eldi mekeni. 24 nomerda Daryo Umarg'aliyev Murat og'amizning eligindagi Şabandoza Hüseyin Jansip Shovoy audani Qumsari qalasi. 28 nomerda Balqiya Tarishib Asqar og'amizning eligindagi Bakkere Safi Qaysar Şabandoza Safi Sanjar Turg'uzba eldi mekeni. 22 nomerda Bayan Ahmad Mirxatoğlu'nun eligindagi Bakkere Mirxat Şabandoza Yerjigit Taypaq eldi mekeni. 29 nomerda Paradis Atiyesi Tületip Mansur Bakkere Parasat Şabandoza Nurali Turg'uzba eldi mekeni. 35 nomerda Mayzag'ay Xasdemirov Sirlibekning eligindagi Bakkere Sirlibek Şabandoza Bag'davlat Beydiyev audani Samo'dan kelgan qo'noqlarimiz saqov qo'yaylik. 25 nomerda Ayqasir Qo'sayev Tekqavrning eligindagi Do'stqali Do'shanbaqtag'an tizgindagi Şabandoz Shiger Tay so'ygan eldi mekeni Qazilg'o'g'a audani. 4 nomerda Aslim atli qumarimiz Shawqimov Merekening eligindagi Bakkere Mereke Hayrat Aldiyar tizgindagi Shovoy audani. O'zinde rahmet Shovoyga butkul oblsqa ma'lum Shovoy Sarayg'ir degan atdan tanilmal Shirikka shapqan aqsaqalimiz Salik aqsaqalning uli ot bosib o'tir. 1 nomerda Yelik To'ra Yermekov Dastanbekning eligindagi Attepkere Darabek Şabandoza Aqjurek Turg'uzba eldi mekeni. 23 nomerda Shoygirek Sarbosov Azamatning eligindagi Bakkere Mirjan tizgindagi Şabandoz Miram Turg'uzba eldi mekeni. 27 nomerda Shoh atli yurigimiz O'ngdaboyev Salomat O'ngdaboyev Salomatning eligindagi Bakkere Azamat tizgindagi Şabandoz Miras Beydiyev audani. 26 nomerdagi Fortuna atli yurigimiz Qo'sayev Erkin og'amizning eligindagi Bakkere Nurbergen Şabandozu Shovoyga ma'lum Atrovga ma'lum ataqli Şabandoz Shakarim Arslanbay Qazilg'o'g'a eldi mekenining yurigi tizgindaydi. 20 nomerda Asim atli yurigimiz Aytbayev davlatdan qo'shilib o'tirgan Bakkere Sovran Şabandoza Ayqaza Beydiyev audani. 34 nomerda Adime Sünnetov Asılxonning eligindagi Bakkere Mirambek Miras tizgindagi Axat audanidan kelgan shiriklarni xolislardan ag'aylar. Al kelesa Qur'ondagi to'xtanslardan to'rishlar tek qana sizlarning ruxsatlaringiz bilan kasblar bormi? Allah ta'ala shon olsun. Şabandozlar, xotirlar. Bugungi Shirikda tizgindasangizlar bo'lashaqda elning tizgindari sizlarda. Xotirlar, ulanlar sahimlarini talmasin. Bugun mana Karim atamizning aslida baygil bo'lingizlar. Shu shirikka buyursin. Al o şaqırımga uyumbastırılgan Qunonbayga ishayman matbuotim Qur'on sayı saraylar.
ағайындар, бүлдіршіне сап болып отырыңыздар. Бүлдіршіне сап болып отырыңыздар, айтып жатырмыз ағайындар, алтын асыққа болып болмасындар. Қазір тоғыз шақырымға ұйымдастырылған Құнан бәйгенің бас жүлдесі міне сахна төрінде тұрған 200-лік мотоцикл көлігі. Екінші жүлдеге 200 мың, үшінші жүлдеге 100 мың теңге ақшалай сыйлығымыз бар. Ал төрешілер 21 құнаннан құралған 3 айналымнан тұратын 9 шақырымға ұйымдастырылатын 3 жүлде тағайындалған Құнан бәйгенің сайысы сіздерге жүктелді. Тізгіннің басын жібер деген біраз сөздеріңізді күтіп тұрған шабан достар. Ауылдың алысқан жүйріктер. Жігіттер. Үш айналымнан тұратын 9 шақырым ұйымдастырылған Құнан бәйге басталды. Айғайда қадірлі ағайындар, асқалы болсын. Шат! Халықтың ішінде жылқылар, қазанаты бір бөлек.